goɗɗugol hay fuy nafata sina nimse. C'est paradis de la vérité. Depuis o bandiramen wurisu hebi o problème haalaji ɗi fof no haalede hoore makko ko waɗi e ko waɗa. hoɓɓe goo no wiide ko golle makko ko ni o wa'iri o utilisa himɓe. La famille yo Allah okkuren hakkille moƴƴude e faamu sabu na hakkil ko jooma mum nafi. wurisu wonata hay fu se meɗen sina bandirawo men maɗum ɓeengu men maɗum miññirawo men maɗum jaajirawo men. si tawi hande o heɓi o probléme ɗo ko torotoɗen allahu subhanahu wa taala on yo Allah taw hare wona goonga. hay si tawi noon kadi hare ko goonga awa yo Allah yaltimo e jam moƴƴere. mais argol wiya ko ni o wa'iri ko golle makko. la famille ɗum ɗo fof mara importance. hay si tawi on waalidike maɗum o ñaamiman buuɗe o arari ko programme ma maɗum o utilisima na haalugol ɗum woni hande importance. ko woni kon importance ko wona kon haalede hoore makko ko gonga ka ko fenande yo Allah taw hare wona gonga. la famille si goɗɗum feƴƴi hakkunde ma an e goɗɗo si on tigi heɓoyi probléme ta yaltin ɗum ɗon mara importance dimo watta ɗum. ko torotoɗen allahu subhanahu wa taala yo Allah yaltin bandirawo men gon e o probléme ɗo e jam moƴƴere. yo Allah taw hare wona gonga ko wona kon yewtede hoore makko. si tawi kadi ko gonga yo Allah yaltimo e jam moƴƴere par ce que wurisu o wonata hay fus e meɗen sina bandirawo men sina miññirawo men sina jaajirawo men peut-être ɓeygu men ñande ko par ce que piiji ɗin fof ko allahu subhanahu wa taala on jogiti. goto anda ko honɗum aroyta janggo, goto anda ko honɗum waɗata janggo. ko honɗum mi mari komi yeeto bandiraɓe men ɓe wakkile son timmini duuɓi mon ɗi jomɓe ɗon. wakkile wonugol ko dewle mon, wakkile jombede, wakkile yawgol ko dewgal. par ce que hande si tawino wurisu koko dewgal makko wonno hande ɗum wallahi ɗiɗo haalaji ɗo fof o haalatake ɗum no dare mo beno haaldemo ko ni o wayri ko golle makko ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni wattiri ko ni natiri ko ni yaltiri alors que ɗum ɗo fou mara importance. hakkunde mon e Allah si tawino hande num hinomo ko dewgal makko mo wondi e moodi makko mo teddini moodi makko mo respecti moodi makko mo jiidade num ɗiɗo haalaji ɗo fof o nanatano hande. donc ko torotoɗen allahu subhanahu wa taala yo Allah yaltinan en bandirawo men o probléme ɗo yo Allah taw hare wona gonga. siko gonga yo Allah yaltimo e jam moƴƴere. c'est paradis de la vérité ko ɗum ɗo mari importance. mais ko feƴƴi hakkunde ma an e makko heɓi duuɓi ɗiɗi heɓi hitande heɓi 2 semaines heɓi lewru mbay hande o probléme ɗo ƴawi hoore makko woni gonga woni fenande ko allahu subhanahu wa taala on andi e kamɓe an ara ko feƴƴi hakkunde mon presque heɓi 2 ans maɗo 3 ans ara e yewtugol ɗum ɗon hande. la famille mara importance. c'est paradis de la vérité et wassalam.